Triton ma hakawai kali nama siti ngam Presiden Keseng All Jantia Cement Clinker Association uba Bithubru ulakam bagajing penbena ka sorkar ika mining policy kadai tang ka kam ban syupen bit balajan ka election. Habakran syakilat pathai kubor mentaka arpaulai tarik rempang arja arpausau uba thubru ulaong bah usnam arja arpaulai hadin ka election lapan long ya kejingalang lekmen haklirian na ka benta ka mining policy. Henry haduk mentala shisnam tam klem yo sngau ya kata ka mining. Ulaong bakat kum gajing tip na ka DMR ni pollution watang ka file ru kampat don satya. Uba thubru ukentui menteri rangba buun IT ha driver ubat tebit bat ubanang manya ya kakali namar bakan yat penban syarut surok. bamlah banong kitrok di hak up gilan na subo kan ex ban no yo do masun ne do yong kasi importo sandri sungi ini e gelong ke congested kan tu temi ke weni do kwa government ro halor ban pli ya ni ga land custom station dia pok kuliang kenang ban pensuk ban wen itu jingkapnya kenang ban economy jong di padba government ro kan boots dan nangka ya kata ini bang ong nam tahu limestone ada government ada factory kam bam jong ini ka knyet bor itu limestone dia do yong jong i hangto factory dan jan ini ban le sapo kuliah ko da umpiang temila ban yo ka dor ko biang ko government ro kan la ban jengrit ka in revenue nam to na ka for export import dan kata ni ong government ban yo perpadu chief minister ko don government ni sarkar yang ban ikran lang ni kene isu ban sim serious ban ikran ban central government ban beli dengan custom station kemudian kamper bi yang di station Jantia Hills kawai kaba apa kawai ongnya government ba kedai bantak ya revenue leakage apa cement factories na borok digi prat digi cement factories de ban bo hapo the kompong jongpi ban check yo mar bawan bantak revenue kenang ba ban public revenue kenang government kanyo ya ka ya revenue kenang paiba untuk suppliers belum langsung senang supply the government jadi ban sim interest ya revenue no jong government but interest yang paiba andre bande ban sim interest tan ya ki tangi ki factory nomor itu lah dia business ki lakut ki lak sa tang mengi untuk kata de wa government mantap dengan leakage revenue for cement factory subuh la limestone ya like to Triton ma hakawai kali nama siti ngam ka overload fit la feedback ni man undang overload kemarin don restriction untuk ka waste don jadi la ka sa ka supo ngai minimum la ka Triton ka fit ka kali kawai hakat kawai kali si supo per day mo nang ta live stand process ni tegalik bis revenue kapag in a year it comes ton re rajar meos 8,760,000 metric ton kan wan kata ton jadi pen dari government ka charge revenue tak no ka charge bo ka charge to yo do yong dus pa ne hosan ka kabun na revenue ta daga charge ga ni ga limestone ka ai ka ba government impose ka shong government ban charge pen dari ya lokum mentah kamdon kata nomor ke DMR kamdon rengko tadi DMR office ke bandon namko kuliah sampai through this Lukha River mana tu karjan bah ada government ke sim interest state government ke grand bat central government ke grand bat Bangladesh kalong ke masuk bah kasuk kalong ke Jakar wabiang wadu ma Vincent palaro ka ma porba don ga session ga last session na ko iro mention ye kata berita ngamtip ke kuno ga ki yat ko tanai nangi ki asu ki joint action committee ba hal jing debat ni wa iban request ya ga sarkar ban step nomor government yo nang ngiru yo nang jadi minta ke yat ya katu gila ban gini pon itu minor minta ke layat la don kan galong kuni beda ba limestone dengan supply support Bangladesh gini di por bladet tumut ke high court ke lakang jadi maya jadi major minor tumut hadin betul ngir ngi kumpi nomtre monsun ngial pilot dengan kes support Supreme Court hantar Supreme Court ke lak play ni
Pwede buat supply sport Bangladesh. Nah sekarang isu negara ini isi. Pwede buat kekam dulu. Orang jarak pulai. Mana orang tu mana? Jarak pulai. Kemudian kelawan ke government, lawan Chief Minister, panle celebrate apa clear it hantai tentang mining policy. Gitu ipa hantai apa clear it, bayar ke mining policy lah ada black baru ada dong kelawan apa ke state, lah ada pulai dosen terang. Apa arah jarak pulai. Barang hantai apa non stay itu lah le celebrate. Mereka belum bentar la cisnem tam la tam cisnem ta miok sneu kata mining ka donai teng nga kum dong alam teng kesen nga sak keli na department of fair kam kum belum ta ka pau gini sini bela ada kadang pau ye keren po assembly bayi kata mining policy la jandep apa entah cisnem bila pun pau cimista Medang si arti mentang orang sudah beli lagi departemen lagi MR lagi di polisian yang kata file 4 dan saya semua 4 doi bawan support ke departemen begitu ngabut tangki kitin pun baik election tip akan ukur kom tentang kepuar election kata mining polisi kelak janda dan dari kalian jangan agak suka ban kentu ya government Chief Minister, dia kini kalain ai udai bar buat banyak nanti itu. Mana mai udai bar buat umlak balai overtek. Kamtam keselong ke jam keliti. Lada ai bunut ban yai overtek ke department ke don ke wis tu. Ya kan sakut stan senem tang aku selong. Apa Islam kan sakut, kemlak Bandung cerita di departemen di Badai Bandung. Tergeling tengah nggak seperti itu, kurang dalam. Boleh deh buat ini kita isi. Ini kan ikam IT dari Daibar ke Batbit. Jauh lesi PI dikomandang banyak kali dah. Kemaining kelak dep penbenar lupa melawan lepas sentral kelak pelai kesemua. Mereka sistem tam yang senyawai kepada saya minta. Di seperempat bu berkejing kerpat dengan yang sekat bu ibat-ibat ya lesi driver bomnang banyak tu uai dengan bekir ya kawan pai yang sedeli tip lanukan poi patsen mar pilai tip la yo i nadu bekang du yang kadu kejing hier kataga kai kabah po pasti dem nadu libar nadu dai nadu ubadi dukan nadu nong pli hatel nadong kelahir lu nadok pawan huar raja repulai lawan pun benar gitu ngin kalian jangi la siu congcet dala ayo kata kemaining kemut kelak biang kesorgar yo no pai war no kemut negara ke daun kalian kesem ni kuat ban pau yo kesorgar ba yo Chief Minister kodon muram ai ba waya ikan ilti an ya de ba kam kulai nang ba pai ba urdim sorgar dan kita